even atem didie no omfra wontoma mekra wo mpanyimfo aye fra me say Avram Jano na ni nyina ka wo na be yie ote mekra wo Ghana fo mpanyimfo aye fra me ka cha Avram Twini Jonas mentunefo Jano na ni nyina ka wo na be yie because mpanyimfo na agimi na ni politicians omo fra me ka cha Avram politicians no me ye politician ye agimi no onim wonim ahemfo omo fra me Avram ahemfo no ye ko meeting nkura na uhu ahemfo ni bia utum se sebe kwase ampanyini pa ene ye si ne hene no me na me ka me kira so ade bi wo wa your friend for the greater good obi ani wa na negigi atem didie ho da bi when no say ye ba social media na ye ba be di atem da bi France man panyini kura ye born slap na man panyini na do asabe na oka no but ye se muti ye na ye yam hwe okra de muti ye na yam but France man panyini kura wa build a better system ye born slap ti achi palago ko duru ye no ye ni video o kwa koma Twini Jonas won na de o ka ye ni ye wie na ye mfa na nhye dwumedie na se why what's up bro Jack Malandi New York enti ba bia glass nkwan obi amon ka cha ne say onya 5000 ni eden onya ne ready wadi Ghana panfo atama die aye mi sijai why obi ti say sa akwa we Avram Bemoshi onu say ne ho ye mo apa ma ti ne ho yawo nkran pray di atem na so di atem the views because na say won say yen hwew enti ususu di atem say de be ye be hwew no akwa gisika o YouTube YouTube sikai ade nkwasema ba Ghana ho Ghana fo kura mamani na ho enti di nkwasema Jonas we odi utu kwan eba krum ha say na wo pese obeye ho ba ne nam na de mpanyifo atem sa mamani na ho wate mamani na ho che video na palago ye no enie batansa meba be reply no but boy wajimi ana kwase media memdi na tem mo be di na tem na be di na tem dada ti ensentie ni bi what's up bro Jack Malandi New York enti ba bia glass nkwan obi amon ka cha ne say onya 5000 ni eden onya ne ready wadi Ghana panfo atama die aye mi sijai why obi ti say sa akwa we Avram Bemoshi onu say ne ho ye mo apa ma ti ne ho yawo nkran pray di atem na so di atem the views because na say won say yen hwew enti ususu di atem say de be ye be hwew no akwa gisika o YouTube YouTube sikai ade nkwasema ba Ghana ho Ghana fo kura mamani na ho enti di nkwasema Jonas we odi boy wajimi ana kwase boy wajimi ana kwase palago we minipa mentumi ndi watem so we minipa we me main man mentumi ndi watem mo kan bibi say wedi me ho yawo say me nya views nti Twini Jonas yi atem no mesumi bi di atem na me nya views palago me di ka kire wo me ka views nko ena me anka YouTube Facebook jai me Facebook jai me anka bunim se me wo views chen wo bia onim so sa unim kura no me ko platform bi so ya hwe me page no ma limit na dada ti ankrofo tumi sa Abraham adna wontumi mburu 2k wonko 3k 4k mo report me page no nti kakra ne ya limit no ne ti ya me no kasi ya limit no me share video enduru nipa be 2000 kura nchen so what you say eno ya number 1 ena number 2 palago ma me ma little education YouTube business o YouTube no business YouTube no obi na creative platform kan kira obi na creative platform e de ato say me di be business me kwaji advert won krofo nchen aje palago utie me ono be kwa kwaji advert e won krofo but oni message ya odi be pushi advert no nti we creative platform for YouTube create content enipa behwe enipa ni beje ho nti wo the content ne ba no on the terms and policies now wa say falling into that category now or the advert na beto so that means YouTube the yen making money
na wama ye coins into YouTube no sika wo ho Dachi Palago send me ye bibi and Twini Jonas impo ye bibi no dia pay views ah sa ewiase sa honorable Kennedy Japan the TV station or pay views into looking for views enye adebone but also making sure say is it for the greater good ana Achi Palago sabe mpreduasa sabe mpredu Achi Palago mesimi ni watem dabi why me ma little education ebia na oti abrochiri but ebia wonim de no endu achiri why sabe wonkwase anwom na wo bo no krapo wo de ato YouTube a monetize sa wonkwase andede na wo ye na wo frɛ ne nwom no bibia wo pese wo ye bi wonkwase anwom no eno kra wo create YouTube account e de ato ho na yen aye kanyansasem o kwasi anwom na wo bobɔ no dede na wo ye no dede hunu na wo ye na wo frɛ ne music no eno kra wo de akoto YouTube tie ya boys ni bebre a omoba abe start videos ye no enye Ghana ho do no wo start me ye video be me ka kire boys ne say YouTube ye business na nim sika manfo make wo YouTube wo nim sika Zion Felix make wo nim sika teacher ko jono ne magrake no omu make hwe a big platform, a big business. What achi tu ni nyansa enya content enya message say Twini Jonas ya anka so nkwan be ye de what achi Palago US ya ko ye nyina no mo Twini Jonas ba gi din wi na mo de mo ho fole no me ye obi a ka Twini Jonas ye video a me de ba betu me YouTube what some of them the videos to there be me no opportunist there be me no opportunist why by yen ene ma manfo ehu Twini Jonas ye ka omu a omu promote Twini Jonas man crofo hu ni first meka ho eni what you beji din wie na momo tape into the glory yen badwemba po ye betu ne fo ne me betu ne fo mpo ne didi matem me badwemba po me tu Twini Jonas fo a amanfo be se be di matem e de entia me kra man kasa atem didi en wanya yo me be ka chance won limit eno kra manfo se no aden na o se me kasa won limit on to aso obi ni nje ho se ni atem tie mi ye na ne me bi koso me kire obi Achi Palago sebe won take time amanfo be kaso e kwase ampanyini you tell me he is not making sense. Hello senior bacho me were live we are from bacho okay wow you tell me he is not making sense and I will delete my Facebook account. The brain is working. Tie ye mu binom ye di kan promote Twini Jonas ko na nkofo ne nka estate kwa hwe no o tie de America no mo dia mo ko hwe obi promote no obi ba beji din wi a na mo dem ho akona mo fole ye de enlightenment ne ba ye no ye de enlightenment ne ba ya amanfo ani da ho no emu na Twini Jonas mu nyina asole ya se freedom fighters nyina emba nyina de omho agim na ba be ka se ye nhwe ye video so biom ti wo po bi odi atem na betufo a kwana kotu afia hwa asene gafo wo wo futu a kotu afia hwa asene ga honorable Kennedy Japan mutakanom wo mo na kwana kotu omofo na kotu abronye no mofo politicians na didi atem no wo mo na kwana kotu omofo wo ta se me ka kire no ben ka ya asem biom mo obi se wo Achi Palago amankralo musa squad no musa nkrofo na ye betu mo Facebook no mo pa Facebook da amankrado nation blogger mami ngegenom sankrofo na ye betu mo Facebook no anka mo di Facebook promote Ghana mo di Facebook ye de ye de Twini Jonas ye no anka Ghana sasa wo Achi Palago start na emma efia wodonom efia wodo ene ekua pimpo lo na adidi o matem orafi anyo na start atem didi na wo ya to aba mampanyimfo na mampanyimfo wo why you so fortunate akwatena brodi krom wo Achi Palago why you so fortunate obeto ebusunya papem ama mi o se hwan eso hu ediwe kopia brochire modi kan wo social media yesi mo kra mo bae no na live video kra ni ho mo ehunu nyansa se modi be promote mo be kasa e de a kire Ghana fo mpanyimfo Achi Palago magia to Twini Jonas odidi atem enye
nti anka de osa wo ye ne se wo so the same camera ni bi na kokrom na ka se minu yanom ya wo se nua be ma bi e fa no Twini Jonas obo modin aso ma Ghana akodanim but eye no kore enie glass nko a hwe form eye ampa ti Ghana fo mpanyifo se dia branche ni di mu atem no